ima 24 godine. Završila je multimedijalni dizajn preduzetnice već 2 godine i ono što je najvažnije u našim emisijama, ona je Lozničanka. Upoznajmo se danas sa Ljubicom Marković. Ljubice, dobrodošla u našu emisiju. Bolje vas našla, hvala na pozivu. I hvala ti što si se odazvala našem pozivu. Uvek. I evo nas u restoranu Kalem gdje ćemo danas malo da pričamo o tvom dosadašnjem radu, ali i tvojim planovima za ubuduće. Sinoć je otvorena i jedna izložba tvojih kreacija ovdje u galeriji Mina Karadžić. Reci nam nešto više o sebi. Pa što da kažem, eto, ja sam Lozničanka, baš tako kao što ste rekli, ponosna. Živim u Beogradu, trenutno na relaciji zapravo Loznica-Beograd i završila sam multimedijalni dizajn na Računarskom fakultetu. I trenutno sam već 2 godine preduzetnica, baš kao što ste rekli, bavim se kreativom u marketingu i cilj mi je neki da u budućnosti pokrenem svoj biznis koji će biti nešto što nije uslužni biznis, jel te, kao što je sada, nego nešto gdje ću primijeniti svoje znanje. Da li će to biti moda, kao što je u ovom slučaju na izložbi? Moguće, ali prosto dajem sebi vremena da istražim gdje ću se još pronaći, u kojoj oblasti, kako bih mogla da se sijam punim sjajem. Ono što je moja ekspertiza jeste branding, da kažem više brand strategija. Dakle, to je nešto između biznisa i kreative, gdje se mi bavimo održavanjem brendova na svim poljima. Tako da, eto, to je nešto na čemu planiram da radim i da prosto budem prepoznatljiva po tome. Ono što sam ja primetila, to je da ti u svemu vidiš ideju. Tako je. Pratimo rad jedno druge i na neke objave ti si već vidjela kako to nešto može da se brandira. Tako je, to je upravo naš zemljak, kuvar Slobodan, je li tako? Jeste. Koji je spomenuo da u Loznici je otkriveno ne znam koliko vrsta gljiva u poslednjih 30 godina. I to je meni prosto palo na pamet, pa okej, zašto mi ne bismo to iskoristili kao neku našu unikatnu prednost u odnosu na druge regije, gradove, šta god, i da na neki način probamo gastronomski da brendiramo, na primjer, Loznicu, naš kraj, jer mislim da je zaista to jedna posebna stvar koja nema svugde da se čuje, jer, na primjer, eto, Švajcarci, oni su poznati po svom siru, recimo, Francuzi poznati su po plantažama, po vinogradima, znači po tom vinu. Pa okej, po čemu mi Srbi na kraju krajeva, ali evo sad konkretno Lozničani, možemo da se pozicioniramo na toj nekoj mapi turističkoj. Prosto mislim da treba da iskoristimo sve što nam se pruža, sve što nekako je pred nama, a ne vidimo ga, jer nekako mi smo svaki dan sa tim. I ono što je jako važno, mislim da jeste da prosto i mi putujemo i da nekako napravimo pun krug, jer samo u tom trenutku možemo zapravo vidjeti šta je to što nam je sve vreme ispred nosa, a nismo shvatili kao da ima potencijal i uopšte da može da se iskoristi u te namene, konkretno za brendiranje. S obzirom da je tebi brendiranje nešto na čemu ti je fokus, šta je to što vidiš kao problem, a šta kao prednost, na primjer, Podrinja, Loznice? Dobro pitanje. Prednost Podrinja bi bila definitivno njegova pozicija, zato što imamo i rijeku, i planinu, i nekako sam grad je dosta, imamo da kažem i brda, imamo i ravnicu i nekako je savršeni miks svega i nije ni hladno, nije ni previše toplo. Nekako uvek je, čini mi se, naš kraj bio onako za život, ima jako lepu i klimu i sve. Mislim da generalno naš narod ovdje u našem kraju ima najbolji smisao za humor također. Zašto je to tako? Pretpostavljam da tu ima povezanosti i sa istorijom i sa teškim vremenima u nekim periodima i prosto ljudi su morali da se prilagođavaju raznim okolnostima. Tako da najprije su to ljudi. Kao i u većini delova Srbije nekako i svi stranci kada dođu uvijek imaju da kažu ljudi. Sve je super, okej, možda niste najbogatija nacija, ali ljudi. Ta gostoprimivost, to nešto je to. Što se tiče možda nekih oko kulturnih dobara, to su definitivno naši velikani. Mislim, to, da kažem, intelektualci, Jovan Cvijić, Vuk Karadžić, Mića Popović. Dakle, to su sve
neke ličnosti koje treba da nam budu i uzori, a i prosto prvi napomen kada kažemo da smo iz Loznice, znate, to su čuveni ljudi, prosto ponosim se da sam iz tog kraja, mislim, Tršić, azbuka, to su sve neke stvari koje su prosto bitne ako se gleda i taj neko, kažem, kulturno nasleđe. Jer, evo, ja se dosta zalažem za to da se piše ćirilicom. Eto, mi smo iz Loznice. Tršić nam je tu na 10 minuta, 15. Kako ti vidiš koliko smo mi u kojoj meri iskoristili te naše velikane? Da li tu ima prostora? Ima prostora, da. Ima još prostora. Definitivno, mislim da su tek, da kažem, s ovim festivalima, primjer Lila Lo, festival je jako dobar primer te prakse, gde nađemo samo jedan element koji prostiramo kroz niz, da kažem, akcija gde on može da napravi čitav brend, da ga podigne na noge. Evo, konkretno Lila Lo, ceo festival se vrti oko lilanja. Ok, sad to lilanje, kako smo mi brendirali, odnosno kako je naša turistička organizacija brendirala Lila Lo na osnovu vatre. I ta vatra koja je samo deo celog festivala, odnosno tog rituala, da kažem, lilanja, koje se mnogo godina unazad održava, prosto i kroz generacije, taj element vatre se prožima kroz ceo branding konkretno. I onda možete misliti koliko još takvih elemenata postoji u nekim drugim oblicima koje možemo pronaći kroz kulturno nasleđe, kroz te neke običaje. I sigurno postoji još nekih neotkrivenih ili davno zaboravljenih običaja, ali evo konkretno, možda je to za neke ljude nazadno, ne znam, vašar, na primjer. Ali zašto? Mi možemo, na primjer, da napravimo to da izgleda malo na višem nivou. Jer evo, na primjer, kada odemo u Beč, kada odemo u Prater, to je zabavni park. A kada odemo u Klupce na Vašaru, za Vidovdan, nije toliko cool. Ali zašto? Ako je to prosto nešto što je neka svetkovina, ipak je to deo nas i mi treba da to ohrabrimo, da nekako prihvatimo to kao što je naše, što je deo našeg mentaliteta. Dobro, evo ide još jedan vašar u Klupcima za malu gospodinu, mislim 28. augusta, pa možda već do tada daš neki predlog. Pa da, zašto to mora biti klasično poimanje vašara, mislim, uvek možemo nešto novo dodati i korigovati neke stvari koje su, da kažem, neprikladne i napraviti nešto što zaista može biti atrakcija, jer ne treba pošto po to nešto izbjegavati samo zato što je u izvornom stanju loše, percipirano kao loše. Treba prosto ga malo prilagoditi i naći onu dobru nit i nekako ići putem nje i prosto sami ćemo otkriti šta može biti dobro. A onda opet imamo jednu manifestaciju koja je zvanično najstarija kulturna manifestacija u Srbiji, Vukov sabor, koja jeste elitna, koja jeste brend, a opet nedovoljno posjećena. Da. I verujem da imaš i tu izgrađen stav. Pa sigurno da. Verujem da tu dosta ima udela i ne manjak komunikacije, nego manjak adekvatne komunikacije. Jer mislim da treba zainteresovati možda više mlađe ljude, jer koga god sam pitala od svojih prijatelja iz Beograda kao ja sam iz Loznice, si bio u Tršiću? Da, u drugom osnovne. I tu se sva priča završava. Dakle, mislim da tu ima i takako nešto da se vidi, ali prosto treba pristupiti mladima kroz neke nove medije, kroz, na primjer, TikTok, kroz te kratke forme sadržaja, ali da to ne budu samo klasične estetične videi, nego da bude stvarno neka vrednost kroz te videe. Ok, da se naprave neke radionice, mislim, također ta neka brand aktivacija da se uradi na samom festivalu, mislim, na samom događaju, saboru, odnosno. Naprimjer, kroz te radionice, kroz neke događaje umrežavanja, kroz neke radionice gde možemo da, naprimjer, ok, već imamo te kaligrafske, slikarske, to je sve svakako, ali još treba ubaciti sadržaj, jer sadržaj je nikada dosta, sigurno sam u to. Znači, samo treba možda čak i dobiti neki feedback od mladih, šta je ono što bi oni voljeli da nauče više i kao prosto, da li postoje neki zanati stari, da li postoje bilo šta što njih zanima u vezi toga.
neki istraživački centri, nešto. Prosto možda treba uključiti i ljude iz drugih gradova koji bi doneli nove perspektive. Također je i to uvek opcija. Znači, čak možda nisu loše neke razmene sa ljudima iz drugih zemalja. Evo, na primjer, ja sam učestvovala, pomagala sam u razmeni studenta iz Holandije i oni su dolazili u Loznicu. I stvarno, kada mi pomislimo, a šta imaju da vide u Loznici, to bi svako pomislio zato što prosto mi smo ovdje i nama je to sve već viđeno. Ali oni svaki put kad dođu, oni se oduševe i Tršicem i Gučevom i svime. Znači, to je onako ugrubo. A zamislite tek da se oni posvete i da oni dođu zapravo na taj Vukov sabor. Da oni imaju, na primjer, neki simultani prijevod. Da se prosto posvetimo i tim strancima gdje bi oni stvarno rekli ok, ovo je nešto što nigde nisam mogao da vidim. Možda treba malo proširiti ljude Mislim da je samo od tog tipa imamo multimedijalnu likovnu koloniju koja se održava već 20 godina, negde u avgustu. I to je sve što se tog tipa radi kada je Tršić u pitanju. Da, tako da verujem da može da se to implementira i u druge oblasti. Da, definitivno. Pa također bih možda, što se tiče tih komunikacija, malo dala akcenat i na nekim konceptualnim stvarima. Jer, ok, storytelling, taj deo sa reelsevima, sa tiktokovima, sa nekim pričama, to je uvek poželjno, ali bih možda dala prostora i nekim možda takmičenjima, konkursima za multimedijalne sadržaje, recimo. To ne moraju da budu ljudi iz Loznice, to naravno mogu budu ljudi iz celog regiona i Srbije i sve, i stranci, jer prosto upravo ta perspektiva druga je ono što će da nam da nove ideje. Jer evo, na primjer, konkretno, kao što sam rekla za te razmene, oni stvarno dođu sa nekim novim pogledom na svijet. Oni žive u drugom sistemu i donesu prosto nešto. Iako mi delujemo kao da smo ispod njih po nekom standardu, mi smo zapravo vrlo jednaki. Samo to treba prepoznati i treba forsirati i te internacionalne i razmene i kulturne i sve. Napomenula si TikTok, u stvari društvene socijalne mreže. Kada pogledaš sve ono što se prezentuje iz Loznice i Podrinja putem društvenih mreža, šta vidiš kao dobro, a šta vidiš kao nešto na čemu bi trebalo raditi? Da li imamo mi uopšte content kreatore koji to dobro rade? Pa evo, vi ste krenuli odličnim putem. Hvala ti. Ali mislim da to treba da rade mladi, da to je ipak nešto što je... Zapravo, mislim da grešite, zato što svi stalno potenciraju to mladi, generacija Z, slažem se. Ali mislim da je savršeni spoj iskustva i mlade perspektive nešto što je neprikosnoveno definitivno u ovom trenutku, jer stara garda, da kažem, je učila... I ovi mladi kao što su moji snimatelji, kao što si ti. Da, pa zapravo meni se jako sviđa kod vas što imate tu neku temeljnost pri radu i nećete pustiti tek tako nešto u etar, zato što ste navikli na medije koji nisu prosto lako dostupni. A mi smo se nekako saživali sa brzim sadržajem, sa brzom informacijom i nama je nekako čak i postalo normalno da mi snimimo nešto sad i okačimo bez nekog razmišljanja, bez nekog promišljanja, da li možda ponovo, da li, nego gledamo da to bude i spontano, što je opet sa neke strane i dobro, ali nekako strateški se ne bavimo toliko, nemamo taj strateški pristup. To je recimo ono što se meni sviđa kod starije generacije, jer oni nekako više gledaju to, a mi mlađi gledamo opet da bude spontanost. Mislim da je neka savršenost na sredini. Na sredini. Da, to si dobro primetila. Ono što meni smeta, to je što se nema nikakvog standarda, nema promišljanja, nije sve za javnost. U kom smislu nije sve za javnost? Mislim da nešto treba da se sakrije. Da. Već nije sve na dobrobit. Prvo, više ne znamo ni šta je ispravno, ni šta nije ispravno. Šta je tačno, šta nije tačno. Postoje neki normativi i u ostalom postoji i novinarski kodeks. Šta se plasira, šta ne. Ono što, da li mi želimo da vidimo svog bližnje kako je pao na ulici? Da. Mislim, samo to da postavimo pitanje sebi u glavi pre nego što okačimo nekoga u nekoj situaciji na društvenim mrežama. Mislim da konkretno mi u Loznici nemamo toliki broj
content kreatora, kao da kažem da su oni poznati kao što imamo oko širom Srbije, ali mislim da imamo potencijal u mnogim ljudima koji su pokazali već da umeju da naprave, na primjer, viralan sadržaj, koji su pokazali da prosto intuitivno znaju da naprave video koji ili prodaje ili prosto dobro prolazi. Mislim da treba nekako napraviti neku bazu podataka sa svim tim ljudima iz Loznice koji bi možda širili svijest o tome šta je lepo, šta nije lepo. Mislim, možda zvuči malo banalno i trivializujuće, ali mislim da treba iskoristiti te ljude, jer što da ne, mislim, nekako u njima je potencijal, a mi stalno forsiramo neke stare medije, neke stare metode koji su prevaziđeni i prosto ne uveravaju ljude da rade posao. Tako da mislim da treba pristupiti sa te neke druge strane i pokušati. Također, na primjer, kad su ti festivali u pitanju, ono što sam primetila, na primjer na štandovima, ljudi dosta nekako ne inoviraju. Ne inoviraju u načinu prezentacije i nisu oni krivi prosto u tome, jer ljudi se uglavnom kada se bave biznisom gledaju da prežive kao prvu stvar, kao drugu stvar da zarade, a kao treću stvar da možda malo prošire taj biznis. Ali uglavnom oni ne gledaju kako će da se brendiraju u tom na nekom višem nivou. I ne shvataju da branding nije samo ta nalepnica, ne shvataju da nije samo, nego je to niz akcija. Znači i gdje ćeš da se pojaviš i kako ćeš da se pojaviš i na koje načine. Prosto nije isto da li si se ti pojavio na Lilalo festivalu ili na ne znam, nekom drugom festivalu ili ako si na tezgi na ulici. Prosto treba znati jačinu svake pozicije. Sad, ljudi to možda intuitivno znaju, ali ne znaju to da definišu, ne znaju da je to uopšte bitna stvar, da je to uopšte i definisano igde. Tako da možda ne bi bilo loše da grad ili ne znam, Privredna komora ili da tako neke institucije malo podstaknu ljude sa nekim besplatnim radionicama, sa nekom edukacijom ili nekim ulaganjem možda u taj sadržaj, u te content kreatore koji će da šire reč o nasleđu i kako treba da se radi. Prosto neka motivacija da se nađe. Na kraju krajeva, eto, ljudi prosto dobre volje da podele svoje znanje sa svojim sugrađanima. Prosto to je nešto što treba da nam bude poziv, a ne nešto što ćemo da vidimo kao način da se monetizujemo. Da, jeste. Ugrožavanje. Tako je, tako je. Treba maksimalno da iskoristimo ljude kao što si ti, kao što je Slobodan Antonić koji je bio gost u prethodnoj emisiji, da ono što vi možete da donesete svom gradu i doprinesete, iskoristimo maksimum. Tako je, tako je. Također mislim da treba da investiramo svoje vreme u okupljanje Lozničana sa svih strana. Znači, da li su to ljudi iz Beograda, Novog Sada, iz drugih gradova, na kraju krajeva iz regiona, ali da su Lozničani i da su, na primjer, isto iz dijaspore. Mislim da bi to bilo idealno za širenje kontakata i za širenje novih ideja, nekih inicijativa. Ovo ćemo iskoristiti kao Reels da pozovemo sve naše sugrađane koji su raspoloženi da se uključe u ovo naše umrežavanje. Tako da evo pozivamo ih da se jave, gde god da se nalaze. Tako je. Ono na što bih ja sada prešla, to je tvoja kolekcija. Ja sam izvukla jednu poruku koja kaže omaž srpskom feminizmu. Tako je, upravo tako. Ali sada da to malo objasnimo. Omaž srpskom feminizmu, pa zapravo mi svi kada kažemo feminizam, bar ja polazim od sebe, primetila sam da veliki broj žena voli da se ogradi od toga. Ne, ja nisam feministkinja. A u stvari to je tako širok pojam. Tako je. I vrlo zloupotrebljen u nekom širem kontekstu i prosto i politički i na razne načine se koristi taj feminizam u svijetu i kao mnoge druge stvari. Ali feminizam je zapravo nešto što je nama prosto omogućilo nama dvema da pričamo sad ovdje i to je činjenica. I isto što je jako važno da shvatimo da feminizam sam po sebi, on zapravo ženi daje slobodu. Ne nameće joj neka pravila, jer, na primjer, i to pravilo da moramo da radimo
24/7 kao žene, da se opterećujemo nekim kapitalističkim faktorima. A u stvari ne, sasvim suprotno od toga. Tako je. Upravo je to. Žena treba da ima slobodu izbora i to je ono što veliča ovaj brend. Znači, ti nisi manje feministkinja ako odlučiš da budeš dobra majka, ako odlučiš da umesiš hleb i da prosto budeš domaćica. Ti nisi manje feministkinja ako nisi zagrižena za biznis i ako nisi strastvena oko zarađivanja ne znam kakvih para. Prosto mislim da treba da ohrabrimo i te žene koje su odlučile da ostanu kod kuće i da podižu decu. A također, s druge strane, ne treba ni da obeshrabrimo žene koje su vrlo ambiciozne i da gasimo njihov sjaj. Tako da ovaj brend podržava sve te žene. I on kaže ti možeš da umesiš hleb, a možeš i da završavaš doktorate i teze i šta ja sve ne znam. Stvari izbora. Možeš i jednu i drugu u isto vreme, a možeš da izabereš bilo šta od svega. Upravo tako. I poenta je da prosto je žena stup porodice, da je žena ona koja stvara. U ženi je stvaralaštvo. Prosto mi smo po prirodi takve. Ti si stvorila modele po uzoru na Tomaniju Obrenović, na baku, prabaku. Da, ja sam ih stavila sve da su jednake. Znači, moja prabaka i Tomanija, sve su to za mene Srpkinja i sve imaju podjednak uticaj. Jer ja o Tomaniji samo znam da ona bila ćerka Ante Bogićevića i da se udala u Obrenovića. A zapravo sam mnogo više naučila od moje prabake Petre. Tako da, možda moja prabaka Petra nije poznata kao Tomanija, ali su za mene, naravno meni je moja prabaka draža, ali prosto imaju podjednak značaj za Srpkinje. Tako da one su definitivno stavljene u ravan. Tako da jednu haljinu sam nazvala Petra po njoj, po moje prabaki. Jednu sam nazvala Tomanija po Tomaniji, našoj Lozničanki. Onda sam jednu haljinu nazvala Milica. To je za kolekciju za venčanja. Tako da dosta sam gledala da se svaka haljina da ima svoj neki lični pečat i ličnu priču. Evo konkretno Petra. To je mnogo zanimljiva priča gdje je moja prabaka u vreme rata, prosto kad sam je pitala pri jednom snimanju, kad sam je pitala šta se nosilo tad, ona je rekla, pa nismo sine imali para, znaš, bila nemaština i dobijali smo iz crkve od Engleza neke donacije, gdje je ona dobila od jedne krupnije žene, ona je bila mala devojčica, dobila jednu veliku haljinu. I ona je to kod svoje neke komšinice u selu odnela, krojačica, i ona je to njoj iskrojila po njoj. I svi su je posle pitali, jao Petro, gde si našla tu haljinu, kako je lepa haljina? A ja kaže, a ja nju prekrojila, nisam je kupila, nije si imalo, kaže. I to je meni toliko ostalo upečatljivo. Ona je tu haljinu, kada je opisivala, toliko opisala kao da je pred njom, znači prosto to ne može da se opiše. Ona je opisala nju, to je bilo prije 80 godina, mislim, od tog trenutka. Ona je opisala nju sa dugmićima, da je bila ružičasta, tako crvena ružičasta, i da je imala neke cvetove koji su bili iste boje, samo su bili sjajkasti u odnosu na ostale delove koji su mat. I ja sam uradila apsolutno istu, kako je po njenom opisu. Jedino što je razlika, odnosno što sam dodala, jeste da taj cvet, ja prosto nisam imala informaciju koji je cvet u pitanju, nego sam stavila kosovski božur, jer se na ostalim komadima iz kolekcije javlja kosovski vez. Tako da, eto, da bi to sve bilo povezano i malo smisla i da bi bila priča zaokružena, mi smo stavili kosovski božur. I tako da, eto, to je ta haljina. I ta izložba je u galeriji Mine Karadžić. U narednim danima može se i pogledati i zaista doživjeti ta energija i emocija koju upisuješ. Šta možemo očekivati od tebe u narednom periodu? Jer meni svi sada dala ideje šta ćemo raditi narednog meseca. Pa u narednom periodu možete pratiti na mom Instagramu moj rad koji sam hrabro odlučila da delim sa drugima. Jer to što ja delim nije ono klasičan marketing, analitike, klik, uradio ovo je hook, ovo je završetak, ovo je call to action.
to jest ja to ne radim, prosto nije deo moje priče. Zaista cenim svoju publiku i na Instagramu i na TikToku i smatram da su to inteligentni ljudi koji ne vole brza rješenja, nego igraju na dugoročno, što i jeste cilj brandinga. Evo, ja sam ti među tom publikom. To je jako pohvalno. Ne, zato što zaista danas mislim da su se ljudi prezasitili brzog sadržaja i nekako brze informacije. Stvarno je akcenat na kvalitetu i akcenat je na gledanju šire slike. To je neka moja priča i to pokušavam da podižem svijest o tome. Prosto sagledavanju šire slike u brandingu i kako se društvene nauke, kako se mislim, sve apsolutno što spada u društvene nauke može uticati na marketing, jer to je, mislim, kao u financijama, na primjer, što tehnička analiza nam nije dovoljna da procenimo stanje na tržištu, nego fundamentalna analiza. Znači, moramo da vidimo da li ima rat, da li ima sankcije, kako one utiču na primjer, cijene akcije. Apsolutno istu stvar gledamo na branding. Znači, kako je stanje u državi, kako je stanje u društvu, kakav je zeitgeist, što bi rekli, duh vremena. Sve je to bitno da znamo neke stvari u vezi sociologije i psihologije i kulture, medija, na kraju krajeva, prosto kako se izraziti, a da se sve to lepo upakuje. To je ono što ćemo da radimo na mom profilu, jer u suštini u budućnosti su u planu neke edukacije i prosto moji lični proizvodi. Da li će to biti digitalni proizvodi ili će biti konkretni proizvodi kao što je modni brand, vreme će pokazati, jer prosto ja kao umetnik opet smatram da je dosta bitan taj moment gde stanemo i budemo prisutni u sadašnjem trenutku i gde osvestimo šta je to oko nas u fizičkom, metafizičkom, u svakom smislu, da bismo dobili novu inspiraciju i prosto motivaciju za dalji rad. Tako da, eto, to u budućnosti. S obzirom da sam te upoznala dovoljno, verujem da u isto vrijeme možemo očekivati jedno i drugo, i kao da ćemo i dogovoriti neke radionice. Naravno. Bilo bi mi zadovoljstvo i čast. Tako da ovdje stavljamo samo jedan zarez, zapetu, tako da ćemo nastaviti Radujem se. U narednom periodu. Čuli ste, ovo je bila Ljubica Marković i družimo se sa njom i narednog meseca. U to sam ubeđena.